afi 2022 mu se wotwa eyi a ye wo TV se wo de afidie ne ekoto eye neck 2 eye Kennedy Agyapong TV station ho de a eye asofo na saa time no wodi omusi na no eye ne host ba ko efe ne kwaku anan no te so omu ko TV ni so asa asofo enwuma omu ye bede di ni bi no eno na eye papa Kennedy Agyapong di si na nu se obe expose eye asofo nti sa yi ane de eye expose pa na ye Kennedy Agyapong edi si na ni so se wo be ye eye Reverend Obinim na se Prophet Obinim tutujegu obofo ahofe abodwe se eti asem no wa be kasa se Onu ende Obinim wanu no ho pa se ne one eye Kennedy Agyapong enya ntokwa na Nyankopon tumi da na di kire no Nyankopon tumi da na di kire pa se Obinim yi hwe nyame beye se nya anase nim guase bi ba sorry saa time na mitimu ye ne de the body gas for doors so just adom na brusu ama se jimie abeka ho enti se wonya vision ne kra won fa anyasem wo tumi kita drink na wonom e wodaye mu ne obehu ane se drink na hwiegu na chese nyame kire ne se wadu ne edem na enso e wo so ya hwe yo won fa ntokwa ne ye bibia sada na ye Kennedy Agyapong ba be ka na asem no sada no kra no ba be kasa no ho na ono so abe so ntokwa no so na ono so akeka na adwen a kire Kennedy Agyapong na Kennedy Agyapong so enya hoodin eye wotumi suda na okitensuo na nsuo na hwiegu ne nya no abroskoto na saa time sika wo ho adom na ye kese ma ne chima ne de enti se ne sofo bi eba te se ne ono hya ase na wo sra sofo nketo ne se wo mo hwe na mo chima an ye mo de bebre na nyame ngosra no aya na ebe kan ho ana se bi jimie so abebata ho nyame di eda edi ye bi di kire okra na wo mfa ya asem enam chimo eyi chimo denti ena ma sebe asofo ni bebre akosra na o maba fom no eye jimie ni mistakes bia wo mo ye na sofo bia ni Ghana ha ono de ono no nkwaje adro bia na jimie sebe anase trimode ai asofo ni mu bi eye ni mistake bi mu ye no eno na ama enne ahwease aba no na Obinim wo no ho kra se okososo eye Kennedy Agyapong entokwa so na ntokwa no affect na sorry na enne se memesi ni na so dem a enam sa ntokwa no so nti biso ye nti Obinim emra sese a 2017 18 19 benema be bredi agro eti 2020 na ye be wurem no papa ibe ka me ntokwa no o minim se me ho de metima abo papa no se na ntokwa na papa na ka me no physical no open physical ntokwa me so me ho de was spiritual. I'm a stronger than him spiritual, not even physical. So my name tries Obinim obia kan se minti obia kan minti na ni nyinam na Awurade ene me kasa Awurade yi ma kire me. Don't fight with him, don't fight. We could tell video kura Awurade ti me kasa kire menko ahoma kire me da won Awurade kasa because with me plan say ade eche me ko kotwa video ama papa no with me plan say nimre me say me da wa na Awurade na me kasa enkoye enyes me de minim say me hu odinchen no spiritual say na ntokwa na nipa na kam ye physical obi say it is true you have changed daddy, God bless you papa. San no stress na kwa me de be show off no kwa me de be che ya ma me ka ewe metina ma na me kwa sorry. If not church, I park the car. Where yena ye wu asori no ye kasa ye ti ye experience yena nyama ko ye ni no ye kasa ye ti ye experience. Obviously, to be honest, I love this term Obinim. Brother, and you might come and you know. Ah, they say, me, and what wanting Obinim, no. Ye. They say, men, I'm police in Nimechi. Men, I'm class soldier be any Nimechi. Bodyguard be and coming home. Apart from a driver, Pastor Raymond. Apart from Pastor Raymond, so. Ekwientwa na mede nsembedun asofo yi misremo montu mu boase na yenketo ezu nwa na yehwe ede aboye bra makra